ka ona, but apparently le re jwetsa hore the safest way e re ka bolokang tjhelete ya rona ke hore re le neletse yona le tshware. And now that I think of it, actually ha etse sense banka. Tjhelete ya Menaiza ke neletse wena o ntshwarele yona hobane ke ona mo eleng safe. Because let me tell you something. Hona vele nna le Mzegezege ga ukwana fela nke ke be ka nka salary ya ka kaofela ka re Mzegezege a ntshwarele yona. Le hore a tla mo tshepa ka poetsa la bang nke be ka re Mzegezege a tshware nyoko ya ka. Fela ha ke tsebe na le kgonne jwang to convince us hore ho lona our money is safe. Jwale keep in mind tjhelete eo ya rona e re beileng mo le re hulela a monthly fee hore be rena le account mono. Number 2, le nka 90% of the total amount e re e beileng ka bankeng mo lona la e potisa le kadimana ka tjhelete eno le ja interest ho yona. O fumana hore 1000 rand e ne ke na le yona ka ra banka e etseditse banka 10000 ebe ha ke thole foko